Kilagyo ning igpa, ning anak, ning banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka mo rin. Maya payabak po kayo. Maya payabak po mo. Kaya katamo pong Ebanghelyo. Buri ning Diyos, potang lugod ka ng ating Kristiyano. Lugod ka ng mga nano niya linugod din Diyos. Potang mamiya ka. Kaya ka mamiya ka lupa dareng aliwang taong kalkulado. Mamiya ka ng mga nano niya, mamiya yung Diyos. Potang mamatawad ka. Kaya ka mamatawad ng mga nano lang mamatawad ang aliwang tao. Mamatawad ka ng mga nano nakatang tirong Yesus. Uling Yesus, iyang santungan na rin kaya katamong biye Kristiyano. At siya yung kaya katamong tutok yan, kaya katang biye. At karing panahon may kulang tamo, yung kaya katamong biye, bilang talakutukin ng Kristo, mangyat tamo pong kapatawaran. Kaya, itangan po. Amin. Aminan ko, King Diyos, sa may payang tutu, at kay kay kapatad, uling mikasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigap kukukang nuwan na Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ang pong banal, at kay kay kapatad, ngipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutang. King Diyos, sa may payang tutu, pakaluluan na katamot, king pangapatao, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ganda kantala puri kaya katamong intensyon king misang iti at abaya-betang manalangin. O lubos mo yupayang Diyos, igpaning ginuming Yeso Kristo,
ing kasalpantayanan ning kaya kangamano, yung dalan ning kabyasnan. Ating pamibule, king divino mong tangka, iyang panyulong ning katutuan. Ibuklat mo ring matami, karing kaya kang dapat. Ating balugbugmi, king siwala ning kaya kang awos. Baning balang dapat mi, maging karagdagan niya, king kaya kaming pamakirake, king bialanganga. Iti aduan mi, kapamilata ng Kristo ang Ginomi. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng libro ng propeta Samuel. Kanita, agad-agad yang mintay Saul, king ilang ning zip, kaya benalaring, 3,000 piniling sundalos ning Israel, ban panintunande i David. Inyang pagulong lang linapit di David, at abisay karing sundalos at ikit deng matudtud i Saul, kilob ning kampo, makatasak yaking gabon, lele ning kabuntukan ning tandus na. Matutudya, lele ng Abner, at makapadurot la kaya ring sundalos na. Kanita, nga nang abisay kang David, kingaldoy ti binyene ning Diyos, karinggamat yu, ingke kayong kasalang, paintulot yung tandusan ke, king kabut tandus na. Minsan mo, kaya man kailangan tandusan makatadwa. Dapat pekibat ng David kang abisay, menananan, alang ninumang lapastangan king pinili ning Gino, nasana mamayaran. Inyang kingwa na yung David ing tandus at itang lula na ng danom, at atyukabunto ka ng Saul, at saka nalameko, alang metong mga menakit, o makibalo, o migising, may natili lang matudtud, uling pe patutura na lang manyaman ning Gino. Linipat siya kasumangi di David at tinalakadya king babo ning bundok-bundukan, malaut-laut na kanita karela. Nga ng David, o ining tandos makamalaare, tuburan niya ing metong karingkaya na kanyo, baneng kuwanan, ablasananing mayap ning Gino, ing balang taong makatuliran at tapat, kingaldoy ti binye na kayo kanako ning Gino, dapot ninana ning pinili ning Gino, ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Para po king dalitang pakibat, ing Gino malunusan niya at malam. Ulitan tayo po. Ingino malunusan niya at malam. Puryan may ingino o kaladwa ko, mabilog kong pangataw, puryan may lagyo ng banal. O kaladwa ko, ingino ke kayang puryan, sablang keya, keka, pepanabang, emo sana kakalingwan. Ing Gino malunusan niya at malam. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sabla kong sakit, pakayapa na ako. King kamatayan, kakabos na ako. Inlugod na't lunos, pagkalob na kako. Ing Gino malunusan niya at malam. Mapaglunos ya at malaming Gino, agad mi memwa, at tapat ing lugod na. Nakatamo papatulan agpang king depat tamong kasalanan, ni ablasanan man, agpang karingke katamong dewakan at kamalyan. Ing Gino malunusan niya at malam. Nung makanano yang marayo ing aslagan king albugan, makanyan lakarayo keya, ringke katang kasalanan. Nung makanano ng lununusan ning tata ring anak na, makanya na la namang lulunusan ning Gino, ring makitakot keya. Ing Gino malunusan niya at malam. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo,
karing tao Korinto. Ing kasulatan sa sabyana, iadan, ing minunang tao, milyari yang espiritu at tinang gapye. Dapot, ing tauling adan, espiritu yang magkalupye. Aliwa ing espiritual ing mumuna, nune ing material, at kaybat ing espiritual. Mela lang ya ing minunang adan, king alikabok na ning yato. Ing kadwang adan, ibat neman king banwa. Detang king yato, kalupan na laning mela lang, king kapamilatanan ning gabon. Detang king banwa, kalupan na lanitang ibat king banwa. Antimonong makanano nakatamong kalupan ning tao, may gawaking gabon, makanyan tamo mo namang maging kalupan na ning menibatan king banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapong iniban parangalan ng maya pabalita. Itamangan po, nuan ka igpa, ginunaning banwa at yato, pepakilala mo karing tao musmus, ding misteryo ning kayarian. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka ante mo rin. Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus nga na, ikayo makarimdam kayo kanako. Sabihan ko kaya kayo,
tunay panibatan. Itang uyat. Nano po nga manuan ko kayong maging kayong radikal. Kasi po tayong inisip tayong radikal. Ay, radikal yung anak yan. Masya siya buntok. Palaban niya, pasaway niya. Kontrapelo niya. Lalaban niya. Siguro, nung kuwalan tayo tang root word na ning radical, nung kami tayo kayong lugod, o ito po yung amanuan ko, maging kong radical kayong lugod, to go beyond the expectation from your own instinct. Pota kasing kaya kata mo, ang instinct mo, penasakit ako, panasakitan mo lang. Kimuanan da ka, kamuanan mo lang, gulisak ka naman. Balado mo, yung kubiyasang gulisak. Wala naman sasabing ito, biyaso. Pero yung kutang, can you be radical in your love? Can you be reckless in your kindness? Can you be daring in your giving? Neng kay po, potang magalinging meto nga tao, atin lang ako siya na calculated risks. Calculated. Yung gagawang ko, kalkulado nga yan. Ang yamami ako, kumituran talaga. Calculated risk. Ang yan potang keng retirement, atin lang ako siya na 4% retirement usage of your funds. Nung gagamitan mo 4%, panagitan mo, kikiyang retirement. Na kami gagana ka, MBM mo, you will have financial freedom. Only 4% interest. Kaya dapat ka ba nga nakapatumipo na ka? Makanya niya po itang isip na rin aliwa. And so, therefore, whatever you do is calculated. But the Lord here wants you to be daring in love, to be careless in goodness. Because that is the way God loves. That is the kindness of God. And that is how God forgives. Ati ko pong share kayo na. Nga na po, kindness is the language the deaf can hear and the blind can see. In kanong gana ka, yang akakit da reng bulag at daramdaman da reng maklak. At ipong kilalang matuo, kapulanan ng kapula mata, alos bulag ne. Denan meng 1,000, ampong denan meng 20 pesos, balo ne. 20 pesos siya ini Nga. Pero den meng 500, 500 ini. Masalaya mata, potang didenan me. Palitan kaya po ito. Love. Love is the language that the deaf can hear and the blind can see. Potang malugod ka. Ang giyang bulagya, kakit na yung lugod mo. Ang giyang maklakya, panamdaman da yung lugod mo. Kalalam na po rin Ang giyang mo na-explica, ay tindihan da. Then ako pong experience of recklessness in terms of love. Saint Pope John Paul II, kanita pang Santo Papa tayo, May 13, 1981, piyesta ng Fatima. May 13, tsuya po kita king Roma, mamindisyon niya ka rin tao. O beril de, itang memaril kaya, Mehmet Ali Agca. Talagang he was almost assassinated. Karagul na lalaking Pope John Paul. Athlete niya po. Soccer player niya. Kasi manibantang may baril niya ito, may kabawi niya, puro may nanay katawan. May sakit na. Pero nano pong gawa dagatang may maril kayo? Kemuha na niya? Kinondenada? Binisita niya pa kayang kulungan. Pagsabihan hanggang yung mismong marokatao, may konvertiya, kayang lugod at kaya pa ng Diyos. Hate begets hate. Ing sama, mangumbirang sama. Ing emayap, mamungang emayap. Emayap.
Hanapin pong Martin Luther King Jr. Darkness cannot drive away darkness. Only light can do that. Hate cannot drive away hate. Only love can do that. When you are radical in your love, kunyari mo, ma, ot kaluguran mo pa rin. Kasaman da kata mo, anak. E mo naman asambuting sama keng sama. Asambut mo yung sama keng lugod. E mo asambuting karokan keng karokan. Asambut mo yung karokan keng mayap. Mahatma Gandhi, eman po Kristiyano, eman Katoliko. Pero palagi ko, binasa na yung biyen ng Kristo. Nga napin Mahatma Gandhi, at ang abasa na yung biyen ng Kristo. I believe in Christ, but not in you, Christians. Manwala ko kang Kristo, nga. Pero kaya kayong Kristiyano, man tutok yan kayo. Ko manlulugot ka. Man kaugali Kristo, nga. Pero manwala ko ang Kristo nga na pong Mahatma Gandhi, amang Kristiyano. Lenya po'y sinabi ng Mahatma Gandhi, inspired by the teachings of Jesus. The weak cannot forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Deng may na, da naman yung mamatawad, may nala rin Pero nung talagang mamatawad ka, o iteng tanda, ning tunay kang masikan. Balada rin aliwa, patawaran mo kaya naman naman kalase. Ali, po taping agyo mong mamatawad, kanta mo akit, ing tunay mo sikanan. Iting kaya katamong pagmasusyan. Nga nang Jesus, luguran nyo la, retang masama kaya kayo. Patawaran nyo la, detang harapat mayap kaya kayo. Pangatimpaling da kakeng wanan, ibiyameng kaili. Pangaking wading kaya kang malan, no? Lukas pa yung salon, BMF kayo, bisala, kaya ka na nga. Uling karas kayang lugod. Nothing can really defeat it. Patawaran mo lang. Dahil ang ginawang marokke ka. Pero sabihan mo kang, Pader, makanano mo ang patawaran, naman magsisi. Makanano kong patawaran, naman mangyad patawad. How will I forgive them? They do not even apologize. Ate ko po sabihan kaya kayo na po. Forgiveness does not require an apology. That apology is not a prerequisite to forgiveness. Pwede kang mamatawad. Ang diyan nga lang pamangyad patawad. Pwede kang mamye. Ang diyan ilamangyad. You can forgive even without an apology. And that is more powerful. It is liberating you more than the other. Ikay makinabang kayong grasya ni pamamatawad. Aliwaman tan taong magsisi. Lawen niyo po. Nyatang makapakuwi kayong krus si Kristo. Linapastangan they judge him harshly and unjustly. Likwan rin kayang disipulo, pegluran penasakit na sinabi na po. Ating may tawad kaya? Kabang makapakuya kayong krus si Kristo, sabi na, Lord, sorry nga na. Sorry po, sorry, adaretang may gay kaya. Ali. Pero sabi na, Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Patawaran mo laig pa, dabalo'y gagawan darugo. Nung nakakita mo po, ing tunay pa mamatawad, mangailangan pamangyad dispensa. This gospel today, I believe, is at the core of our Christian faith. Nung pantunan nyo yung peka-puso ng tuturo ng Kristo, yung kaya katangmong biye, that would liberate us to be true Christians and to live peaceful, loving, and joyful lives. Iti po yung Ebanghelyo. To be radical in love, to be daring in giving, and to be careless in kindness. Dakal ko pa po pwedeng ikwento kayo. Pota, mirasta ang alas 8. Pero you can mention experiences. When did you experience a person who loved radically, who gave daringly, and he was very reckless
in kindness. Potang gagawa kang maya pena kamanyo ka. Do not be too calculating and even too, bala mo po, too afraid. Masyado kang tatakot, mawalan. Tandaan niyo po, ingrasyang binyen ng Diyos kaya ka, iba't mo naman kaya. And when you give it back, man po manggisa. Uligin tunay kayapan, sisibol. Bisa na akong magyariking metong kwento na po. Hindi po tutuyang kwento. Taga Pampangala, ano kakwalta? Ngayon matuwa na la po. Ngayon ni mete na yung lalaki. Ay, mete na yung babae. Then po makwalta nga rin eh. Siguro, lagpas nung 90 years old. Deng may asawa. Ano po kakwalta? May kipagkasal na po king Manila. Kita king Manila Hotel. Ing reception. Magkwento po kanini, deng anak da, kaluguran ko po deng anak da. Tangatis itang metong lalun. Unang deng makwaltadang pengaring areti, neng kay mumuli no Makati, neng kay keti Pampanga. Pota pong makipagkasal na, luluwaldo ring maldang kotsi. Ita pong metong dang malakotsi, Jaguar ya po, Jaguar. Pa po may kasakay kareta. Pero nang kay manahit ko kay TV, Jaguar, mala po siguro dito. Di mumuli na la. Anak lapakan, wala pa masyadong mato, masikan magmanewya pa yung lalaki. Malambat na po yun. Yan takan luwala Manila Hotel, mumuran, sisilim. Yari ng reception. O na pong muling mumuran, at pong magtindang guwapol. Balo yan po rin guwapol. Ditang mga ragula, biyabas. Kanyaman na po dete. Gilyan mo man, diyanan mo ngasin, no? Giyambagok, manyaman lang. O ikit, diya po itang babae. Sisilim, ketang kanto na nitang Manila Hotel, amiki traffic light, tinuk lang yung traffic light. Mumuran. Ita po ka nung babae, makatakapya mong plastic. Gawa niya pong, ginawa na pong kapote plastic. Plastic yan mo po. Kaya ba't magdalaya pong guwapol, mga yan. Kitna niya po kanong nitang babaeng, magkano yung guwapol? Nga na. 100 po, bawat isang supot, nga na. Mga dagula po rin biyabas. O nga, lula mo, balang supot. Nga na nitang babae. Ang mahal naman, 100. 75 na lang. Nga na po, na. Usto yapin, chat 25 lang mo kanita na eh. Hindi po nga na, binili ko lang po ito nga na, 100 po sana nga na. Nga na nitang babae. Hey, gusto ko 75 lang. Nga na. Kaya ba't ita ka nung lalaki, mimas-mas siya. Kilbit na yung asawa ng babae. Bayaran mo na yung 100, nakamangyal sukli nga na. Rugolen mo yung babae, mabuktot siya, magdalayang gwapol, mumuran. Di mo na yung dinalan kaya, di na ka mambiyabas. Maka-jaguar ka ta, kaya ba't? Maka-jaguar ka ta, kaya ba't? Tatawaran mo yung 75, 25 pesos. Bakit? Nga ning asawa na, potawarin pupunta ka Rostans, tatawad ka nga. Potawaring sasari ka kang Henry C, tatawad kayo, makatawad ko kay SM, ang yandirit. Pero rugo rin, kalulu, at kalulu na lang mo, tawaran talapan eh. How can you be daring in love, radical in your giving, and reckless in your kindness? Ito po yung imbitasyon ng kiyakatamong Ebanghelyo. As we believe in Christ, let others people see that we are truly followers of Christ in terms of His love, in capacity to forgive, capacity to give, and in our capacity to be kind. May God bless us all. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Talakad tapo ba ni pasyaging kikatamong kasalpantayanan? Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang may payang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginutam. Pengagliking upayan ng Banal na Espiritu, mibait kan Santa Mariang Dirhen. Rinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka rin mete, king katungaldo, sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, sigpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong mga mate.
Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasobrang meding mete, at king be alananga. Amen. Igpaming at chubanwa, binayang maging mayap kay katang, malalangin tamong eni, baday pakalulunit lugod na, yang maging tanda, ning kay katamong relasyon, king katang metong at metong. Nga tapong makibat ginu, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulu. Gino, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulu. Para kay katang sablang Kristiyano, baning kapag sadyan tamong mamatawad, na alang patanat, ang magdulap, kapanupayan at kapayapan, ituldure i Kristo at ingkayang ebanghelyo, ipanalangin taking Gino. Gino, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulu. Para karing alos, maniwala king pamamatawad. Para karing babyeba yung pamikatagon karing aliwa. Ding sesese sa manglub, ding binulag na't pepasyasa na lub, ning kamwa. Ban ing Diyos, pagkalubanong pakalulu, ipanalangin taking Gino. Gino, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulu. Para karing anggang bansa ning yato, baning karelang parasan, political o financial. Akayo pa yan, nune, pangkabilugan, apamisan metong, at pamikaluguran. Kambening kagalangan para king matulid na't interes ning metong at metong. Ipanalangin taking Gino. Gino, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulu. Para karing kekatang komunidad Kristiyana, bandandaman tamo ing awis ng Yesus, milele karing kekatang pamisagsagan at kaimutan, ban alupig tamo ing dewakan, kapamilataning kayapan. Ipanalangin taking Gino. Gino, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulu. Ngayon po, doon tamang sarili tang kapagnasan. O mapamakalulungig pa, kaluguran mo la po, ding alang pasalamat, migtaksil keka, at kaya beke kareti. Sopan mo kayong miyabe, karing kaya kaming sarili, anti mong daraptan mo, bani ka magingig pami, manggaman, kingalanganga. Amen.
Talakad tapo. Manalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning ginuwiting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King kaya katami ka sa plala, aning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginu, kabang daraon miya iting ain, naning pamanyamba, king Espiritu, ating katutuan, pagdalada kesa ng kaligtasan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristo ang ginuming. Amen. Ing Ginu manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimo. Yat nayo rin pusuyo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos hingalangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Para king pangayatsuna dapat mo, ketiking yato. Busal na rin pamisagsagan at balo mo king ika, ing miyarap, king kayapan, king kaisipan mi. Ing espiritu na babiyaya no ring puso mi, king mitmong katunggali, amagmula ng milibayan na mano. Ding mi kawani, miadwangan langgamat, king pamikaluguran, adig bansa miabe-abe king pamagdulap, king dala ning kapayapan. Magobra ing espiritu mo, potanging pamikaintindi, o wakasan ing sigalut. Potanging sama, ipawi na ning pakalulo, ating benggansa, mumiadalan, king pamamatawad, para kaniti, sukad na kang alangpatan at pasalamatan at purian. Ulinita, kambeda ring sablang koro, ring anghel, karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, king alangtok ng dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banalo, igpay kang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, babanalan mo sa naratingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, mariyari lang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat siya keka, piraso net binyene karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanaong katawan na mi daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iti kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para karing sablang tao,
ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang yani gaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyubli na mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kaing tinapay nimbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, impepalerian mo kaming matampang talakad harapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kapting metong ng banal espiritu. Ganakan mi o igpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugod, kabe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming obispo, ding sablang obispo at pari, ading sablag malugod susuyo, magobra, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming pisamban, king kaya kaming komunidad kaya ti St. Jude. Ginutanggapan mo po yung kapasalamatan daring Lectors and Commentators Guild, para king malagwa ng kapaldanan Adelaida Strengkonski, Cristeta Lumbang, at Merla Mangalos. Ganakan mula naman di kapatad ming pepaynawan at manenayang subling mie, ading sablang meyango abie, Erlinda Basilio, Mario de Hausen, Dominador Ramos, Edilberta Flores, Luz Joseph Sikat, Javier, Maria Paula Lumbang, Amparo Galang, Leonardo and Lourdes Balilu, Victor Pineda Jr., Chris Pamparo, at Gregoria Nabong. Iuli mo sana, king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol, San Judas Tadeo, ading sablang santo at inupat king malmong kaburian, king kekaba ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king palalangin tiro ng Jesus kay katangan. Kami
Ikabus mo kami, o Ginu, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ba't king kasaupan, kaya kang pakalulu, parati kami kabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Kaya kang kayarian at king kaypayan at king ligaya manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan, magari, manggaman, king alanganga. Amen. Neng kay potang magmisa, kaya kakita ko nga potang peace be with you, dahil aliwa, peace be with you na mo, tipiranda pa. Teme din nandita katiman, no? Kung yan, dagdagan mo na yung timan, dala ng bayad. Itang kapayapan na masaya. Aliwa, itang kapayapan na matipid, o kapayapan na ditak. Let us be lavish in our expressions of peace with one another. Ing maluguda, kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At keka antimurin. Maglapo sana yung kapayapan. Karing kaya beta, sisimba. Kapayapan po kayo nga. Bakit siya po rin ipan nyo? Kami. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad na rin mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo,